Tešnjarske večeri svečano je otvorio mladi pijanista Nikola Zdravković. Nakon toga posetioce te manifestacije je pozdravio gradonačelnik Valjeva Zoran Jakovljević. Osnovna ideja ove 2008. godine je bila da probudimo staru čaršiju Tešnjar, pa smo i deo tih manifestacija prenijeli na Tešnjarski kampus. Vas, dragi sugrađani, očekujem da se pridružite i da vratimo stari sjaj Tešnjara. Na kraju, posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim delegaciju nama dragog grada iz Slovačke i naše drage gosti iz Šapca, komšije. Savjetnik šabačkog gradonačelnika Sofronije Čuljagić je rekao da je Valjevo dobro poznato po pesnicima, književnicima, slikarima, proizvodnji čvaraka. Šapčani će u 10-dnevnom programu Tešnjarskih večeri prikazati deo svoje kulturne i stvaralačke baštine. Ono što mi večeras želimo da uradimo u Valjevu, to je da probamo malo da se pomirimo. Naravno, kultura je nešto što pravi mostove među narodima, pa se ja nadam da ćemo napraviti prvi korak ka pomirenju. Zbog toga smo ovde sa folklornim ansamblom Abrašević, zbog toga je tu Šabačko pozorište, zbog toga je tu jedna izložba iz muzeja. I to je samo mali delić iz bogate riznice jednog grada koji je bogat kulturom. Svoje predstavljanje Valjevcima Šapčani su započeli kolažnim programom na letnjoj sceni na Kolubari, u kome su nastupili orkestar, ansambl i pevači Kulturno-umetničkog društva Abrašević, plesna grupa i drugi.